Ngayon po ngaldong hindi pagmasusyan tayong Red Wednesday. Siguro metong yang maya papamikatagon ini bankanta balikan tamo ing mumunang kayawsan na ning katamong pisamban. Balu tamo anyang minuna deng santo it became the cult of the saints actually came to be because of the cult of the martyrs. Nyang minuna para maging santo ka, metong yung paralan. Yapin yung maging martir ka. Anyapin rin peka mumunang santo na ning pisamban, martir langan. Uli na ninyang minuna, there was only the cult of the martyrs. At siguro iting metong karing bagay dapat migising king kekatang katutuan. Na itamong Krisyano, itamongan mayayaws tamongan makisan metong king kasakita ng Kristo. Anyapin ing balang metong kekatamo. Tamo man siguro talagang dumalan ketang mismong ikulong da katamo, pasakitan da katamo, o paten da katamo para king kasalpantayanan. Pero dapat balo talang tanggapan mayumo king puso tamo, ding kasakitan adadalanan ning bieta mo bilang metong Kristyano. Sabi napin Pope John Paul II anyang i-beatify ni katamong first Filipino saint San Lorenzo Ruiz nga na not everyone is called to die for the faith, but everyone is called to live the faith. And living the faith, nung tutututa mo king kakatamong pangakristyano, maligwa. Siguradong dumalan tamong niyayaliwang kapagsubukan. Dumalan tamong niyayaliwang kasakitan king bieta mo. We will all experience heartbreaks because of our Christian principles and because of our Christian faith. Anyapin po, nung ding beauty contestants atin la pong ausan grace under pressure, dapat po ing Kristyano atin yang grace under suffering. Atin yang grasya o atin tamong dadalang grasya. Papalto tamo itang grasyang ita, potang dadalan tamong kasakitan. Anyapin, nga na pong makanyan ning kakatamong ibanghelyo, magpanatag kayo lub. Magpanatag kayo lub. This is the grace that we must have when we are under pressure, when we are under suffering, when we are under trial. Sana po itamo, ipalto tamo itang kapanatagan. Bakit? Kasi tandanan tamo itang kekatamong pamagdalan, how we handle ourselves. Pota pong atsyutamo, karetang punto na ning bietamong itamo magkasakit tamo. Itamo, nepo, bala mo ala na kang kakampi, karin ka patutuki nga pong Ginoo. It is there that you give witness that every Christian do not undergo these trials alone, that we have a Savior that is always with us, na atin tamong talapagligtas. Iniing netong karing bagi, aaliwala ring martir tamo. Nano ita? That in the midst of their sufferings, in the midst of their sorrows, they always have the comfort of Christ with them. Tamo po masokista. We do not find happiness in pain. Ali po. But in the midst of that pain, we have that great consoling power that we are not alone, because we have a Savior who embraced the cross before us. That when we embrace our crosses, pota pong kakaulantala din kakatamong krus, itamo pong Kristyano, akakit tayang akakit Kristo. Itayong kakaaliwake katamo, na pota pong kaulantayang krus, itamong Katoliko, akit tamong akit ka rin, inggino ayat syuke katamo. Anyapin po, itayong panagkat kaya katamo. That as we celebrate and pray for all the martyrs of our faith, po,
Detang balu tamo, detang etamo balu, detang anggangeni pasakitan da, niya po, at detang mi kabyus na king karelang kasakitan. Sana po itay metong atandanan tamo. Na itamo mo naman mayayawos tamo. Ipasyag tayong katutuan. Naking balang krus, potang kinawal tayo, ing akit tamo, yapin ni Kristong ginutamo. Amen.